بله. نه تکنیک ها چی بیا یک آخره یک آلمانیا یک نظام که بله مامۆستا ئەم نەها وەشانی دانە سڵاو بینەرên hêja hûn bi xêr hatin weşana me ya zindî ez Gulcan koordînatora tekiliya gel di Kurdîxana Akademiyê da rêzeweşana me ya çarê ya bi navê Eskerê Boyîk di Edebiyata Kurdî ya Sovyetê da bi mamosteyî hêja Eskerê Boyîk ra dest pê dike. Beriya destpêkirinê ez dê li ser hîn xala bisekinim. Yek ji wan wekî ku em di meha adarê dane ji bo heştê adarê roja jinên ketkar a cîhanê em di qursê xwe da ji bo hemû jinan vê mehê sedî deh erzanî dikin. Xala duyemîn jî ji niha va em Newroza hemû gelan bi taybetî gelê Kurd pîroz dikin û her wiha ji niha va cejna Remezanê ji bo hemû bisilmanan pîroz dikin. Ez di serî da gelek spasiya mamosteyê qedirbilind dikim ku îro vexandina me qebûl kir û em bû mêvanê me. Tu dubare xêr hatî mamoste tu çavayî başî inşallah hêvî dikim her tişt baş diçe silav û hirmet bibêjim û pirsa xwe bipirsim ka hûn çawanin baş in. cemî jî her tişt baş e ez jî roja jina roja dayîka roja wan jinê me yek ketkar ew ê şerkayî dikin ew ê ku keda wana jiyana me da gelekî mezin e pîroz dikin. Newroza me hatiye bihar e Newroz e ez jî Newroza temamiya gelê Kurd eza jî Newroza yê ku wê eydê derbas dikin Newroza gişka pîroz dikin wan ra bihareke xweş û emrekî xweş dixwazim. Spas dikim mamoste. Rojîn e rojî jî her bawermendek çi rojiya xwe dike bira Xwedê qebûl bike bira rojiya gişkekî qebûl be. Eyd Erefatê me gelekin bira Eyd Erefatê temamiya gelê Kurd bi percûraya wê da ya gişka jî qebûl be û bira Eyd û Erefatê me ku devrana de pîşneme da bira timê me rakin û jiyana me pê wan derbas be. Spas dikim. Pîroz be ji me re ji gelê me re. Ji xwe herkes ez bawerim mamoste nas dike lê ez dê bi kurtasî ku qasî ku destê min tê behsa mamoste û behsa jiyana mamoste bikim. Mamoste Esker di sala 1941 da li gundê Qundexsazê niha bi navê Riya Teze ya navçeya Axrebanê Ermenistanê di malbateke Kurdên êzîdî de hatiye dinê. Piştî temamkirina dibistana gundê xwe û gundê Cînar Elegezê xandina xwe li Înstîtuya Malhebûna Gundîtiya bajarê Yerîvanê da berdewam kiriye. û di sala 1966 da bi qîmetên bilind dawî aniye. Sala 1974 da zanîngeha zanyariya ekonomîk da teza doktorayê parastiye û navê doktoriyê aborî stendiye. Heta sala 1933 li zanîngehê wek serokê parê xebitiye û tevî karên zanyariyê bûye. Piştî hilweşîna Sovyetê sala 1933 dev ji kar û barên xwe berdaye û demekî çûye bajarê Almatayê li wir bi navê Kurd nûbar kovarek weşandiye. Piştî demekî ji wir berê xwe dide Ewropayê û diçe Almanyayê wir cih dibe û niha jî li wir dijî. Mamoste xwedanê gelek berhem wek çîrok, helbest, şano, xebatên êzdînasî, dîroknasî ye.
Nivîsên wê xêncê Kurdî gelek zimanî hatiye weşandin. Mînak, Ermenîkî, Rûsî, Tirkî, Almanî, Erebî em dikarin vana mînak bidin. Helbestên wî ewil di sala 1960 da ser rûpelên rojnameya Rîya Teze û Radyoya Yerîvanê de hatiye weşandin. Di sala 1966 da beravoka helbestên wî ya ewilîn bi navê Şiverê li Yerîwanê hatiye weşandinê. Sala 1945 beravoka helbestê wî ya duduya Gulîkên Çiya hatiye weşandin. Ji xeynî nivîskarî ew ne tenê nivîskariyê re mişûl bûye mamoste esker, ji xeynî nivîskarî ew bi karê civakê re jî mişûl bûye. Ji bo xizmeta milletê xwe xebat pêk aniye. Mamoste esker sala 1984 va endamê Yekîtiya Nivîskarên Sovyetê ye, endamê Yekîtiya Nivîskarên Komarên Ermenistan û Qazaxistanê ye, endamê Pena Kurd e, 1999 pêva serokê Komîteya Rewşenbîrî ya mala Êzdiyan a bajarê Oldunburgê ye. Ne tenê evin, gelek xebat ji bo milleta xwe ji pêk haniye. Bi rastî em spasguzarin mamoste. Ew bi xelata edebî ya Ehmetê Xanê û torevan Qedrîcan ve hatiye xelatkirin. Heta niha 35 berhem afirandiye mamoste, her wiha bi redaktoriya mamoste û berpirsyariya wî ve gelek berhem hatine weşandin. Mamoste ne mümkün e ku bi rastî em jiyana we têrî tu jî û kar û xebatên we nava çend deqeyan da pênase bikin. Heta ku destê me hatiye me xwast em bînerên xwe jî haydar bikin. Spas dikim mamoste ji bo kar û xebatên we. Ez dixwazim niha bipirsim ku we çawa dest bi nivîsînê edebiyata Kurdî kiriye, rêwîtiya we ya edebiyata Kurdî çawa dest pê kiriye? Rastî jî ez jî nizanim kengê çawa dest bi nivîsarê kiriye. Ez helê zarok bûm, gundê me da ode hebûn, ode. Mamoste biborin hinekî hûn dikarin dengê xwe bilind bikin. Bînerê me gotine kesên ku niha me temaşe kirine piçekî heta ku destê we bê. Salê berê bûn, ne Gelek. niha bîna niha ye ku televîzyon hene, ku radyo heye, ku rûdinên ber televîzyonê seheta dinya biçûk bûye, her qirçê dinyayê em dizanin çi diqewime, çi wî çaxî tiştek tune bû. Wî çaxî gunda da heta elektrîk jî tune bû, ronayî jî tune bû. Em zar bûn. Gundê me da ode hebûn, oda me jî hebû, oda mala me jî hebû û kalê gundê wara tov dibûn dest bi çîroka dikirin, kilam digotin, serhatê digotin. Ez jî diçûm wira rûdiniştim, me xwe zargotin hem zarokiyê de kete nava ça kete nava xûna me re, ça me zargotina me hez kir. Heta da jî ew çîrokê diya min me ra digotin biçûktayî ez na ezberî wan çîroka zanim. Û ez diçûm nava wê civakê de rûdiniştim, wana çîrok digotin, wana me mûzîn û gelek ew destanê me digotin, ez jî xwe ra rûdiniştim, paşê ez radibûm, min
او كما هبو دفتر كمان بتشوك هبو مخرط ده دنبيسي ده هنا تشتغوت مخرط دنبيسي صاد سال زاروتی هدی در باز بون جمعی چاقی زاروتی که هلبت امر زاروتی گلگی خوشه لی و دمه نو ولات سوویت و آلمانیا ادا شر بو شر هیتلری بو وادا کی گلگی چاتم بو اسا زاروتی هم در باز بون مکتب گندمه دا خلاص کرد مکتب مجید ارمنی بو لی هفته دا 2 ساعت کرمانجی بو بله. باشه چون مکتب گنده الگز چاتجی بود الگز اره. نو گنده ازیا داد 11 گنده ازیا نه و دوری جی 5-6 گنده ارمنیا نه نهی بو ورا مکتب ارته بو مکتب که باش بود درسداری و گجی خواندن و بلند بون پای پر ازدی بون کردمه بون و مکتبی دستیم بون من مکتب جی سال 58 خلاص کرد باشه از چون یریوانه البته مگلگی دخواست که خواندن خود عالی ادبیات داد دست بردوام کن بله. من ادبیات رزانه بود او مدى او عمدي مدى عمدي زاني نمدى بابي مجي قالك رولك مثلا ليش چونكي او بري شير درسدار بو درسدار زمان کرمانجی بو بله. ما و اوی مستیز. چقاس او هبون چقاس رومان و نویسار باشی او یه اروپای دانی مولومه او کتیب دانی مولومه ده هون زانن ارمنی جی گلگی ملدکی پیشکت یا جمعنا او کتیب گشت ترجمه وارگر هبون دانی او مدخان ده اوی دخان ده بمجی خراد خواند بس از مکتب خلاص کرد متخواست ادبیات ده حسا ادبیات ده عمری خو بدم ادبیات و زارگوتنه بله. چونکی من او زارگوتن اما گنده من مینا انباره که زارگوتنه بو گلک گشکا کرمانجی خبر دا خیلی کرمانجی گنده من زمانه که ما اینتنه بو راست امنا و ارمنیا دا بون لی گشکا کرمانجی خبر دا و گلک مزدیم که ارمنی جلسان زمان مرن دخواد تخواهی کرنه ایچ آسا عمل سا چکه که از چون آلی که دنه چون آبوری. بون حتی که دکتر بون دکتر ادبی آبوری. خواندن مرحبو گندیدیه و راجی دکتر آبوریا مرحبو گندیدیه من دورا رند خود گلگ رند خود درسدار من و پروفسور گلگی از حض دکرم از پیشی دا چون من خواست نیوی دا بهلم هرم اوی ادبیاتی. هرم عالی ادبیاته لیوانه از زورا با دام گریدال از من خلاص کر من دخواست مالو مالی گلگی دخواستم که از بادم و نحیه دال و گنده ما اونا بخافت یا مالی وانا مرا جیوه کر اما او جی خواندن اما دا جیوه کرن از ورا در بازی اوه بوم در بازی خباتا زانیاری بوم باشه انستیتوتا که زانیاری دا ما تیزا خواهی کرد تیزا دکتری خواهی کرد و از روی تا کد خباتا زانیاریه حتی نی سالا نو دسوسیا حتی نی سالا نو دسوسیا از روی داری دخوادیم خباتا مزانیاری اکونومیکایی بود یا آبویی بود مگل خبات نیسته کنه کتیب متی بمیجی آلی
ویاری داد که هتن زمان ارمنی نه زمان روسی باشه ولات سوویت هلشیا وقتی ولات سوویت هلشیا او دزگه میه آب چاندی اوجی هلشیان از مجبور بوم جرمنستان درکه بر لی تبي خواط زانیاری خواط من اللغة مازن وان سالا ادبیات از سالا شیست یکی چوم یریوان چوم خواندن سالا پنجا یریوان دا او دزگه کردیتی یه چانده یه دیروک یه پرواده یه او دیسا چه بگون چونکه سال بیستی ولات سوویت کو چه بود قرار هات درخواستم وکی هر ملت کی سوویت به زمان خود به عرف عادت خود به تریتوریا خود سر خود بجی ولات سوویت دا کردی هبون بله کردی هبون هنک ارمنستان بون هنک آذربایجان بون هنک گرجستان هنک تاجیکستان بون و اوانو لیز ورا هاش به هبو کی ملت کی اساجی دجی سوویت ورسد ولات کی گله کی مزنه موفي او ايكا او كولتوري دانا كردي ارمنستاني موفي ادمنستراتيف جي دانا كردي آذربایجانی ورا بله کردستان سور چه بو ارمنستان داشی موفي زمان و پرورده و پیشدارین و کلتور چه بو و قرار ها درخواستم وکی سال بیستی دا گندی کردا دا زمان کردی به زمان پروردی فرمی و جمع زمان کردی بود زمان پرورده وقتی که ایسا نه ناوا کردا دا خوندگه بود نه کسی نه کتیب بود نه الفبا بود نه تشتکه بود اما دیروکه که دریجه و که از گلکی سوی به آخوان دوه وعده بطیری نکن سپاس چاخی آنین به تیپ ارمنی سوا کردا سوا مکتب کردا کتیبه که درخواستن نو شمس بود به کتیب شمس حتی سال 26 و 27 مکتب دا پرورده دون ایشون نه درس دار هبون نه کتیب هبون نه هبون ویچا ارمنی هبون ارمنی که بری اوی گنده کردا دا جیده بون اونو کردی زانو بود او هم بخوندی بوجی دهاتن و گنده مدا درس داری دکرن باشه دیدن وکی او الفبا گیری زمان کردی نای گیری نکاره او اوی زمان نکاره او بکه سال 28 29 قرار کردن که لاتینی به حرف لاتینی دی او ما بگو هستن حرف لاتینی جی عرب شامی رو زان نواگی نویسکاره بله که می وزنه دیگوره ما مستجیج دیگوره ما اره عرب شامی رو میرانگولو بابو میرانگولو جی مریک آسوری بود اونا به حرف لاتینی مرا الفبا چکرن الفبا زمان کردی او بوی الفبا دست به پرورده بود گندی مدا گندی کردا دا هملی درس گب کردی بود درس ماتماتیک درس کیمیایی درس زمان ادبیات گش کردی بود و دست بکرن کتیب درخواستن نکو تنه ارمنستان دا اساشی آذربایجان گرجستان و تاجیکستان گل کتیب پروردگی زمان درکتن گل گنده دا اصلا همه زمان همه پروردگی چاقی دا ہوتا دارنه لی سال 37 دیسا
وقت خراب بود دیسا گوتن او الفبا دست داده گرکن الفبا کریدی چکن او الفبا جهات هلدانه سال 37 حتی سال 5 الفبا او تشتک چه نبودی تشتک چه نبود سال وچاقی او کرن خواستن دی سر دی به روسی کرینی الفبای چکن او جی سپورت نه حاجی جندی بله و به الفبا حاجی جندی جی سالو پیشی را سالو 45 درکت و پیوی رو حتی نی سالو نو دسوسیا به الفبا و الفبی مکتب مدو زمان هند بون سال 37 حتی 47 ولایک چه بود نبا ادبیات آمدن نبا آمده لیوی چاقیجی تشتگیدن چه بود تشتگیدن سبا وان گنده ازدیا که برای هبون چند گنجی ارمنی بون نهایک چه بود و نهایه دا تیاترو دولتی یا کردی جاره اولین تیاترو کردی جمع چه بود و او تیاترو کردی 10 سال آجود تیاترو که گلگی او بود و دست بکرن سپیکتاتری که شانوی هم دنیای درد خستن شانوی هم دنیای بود با آلیکاریا رژیسور و آرتیست و در اینار ارمنیا الا بمزن اونا گلگی آلیکاریا و تیاتروی کرد تیاتر گیزد و درجه که بلند از بیرون نکن 26 سال سال 26 سر همه او کرتاچی روکا لازو بله زری بلازو کینو زری هاتک شاندن ویچاوی بی دنگ بو او لپاش چیکن کرنه دنگ کینو که گلگی خوشه از اونم تمامی از وقتی گیجی وی کینوی ببین کینو که گلگی رون تحتیه شکرنی و آرتیست ارمنیوی لابا مزن ورا دالیستانه و گلگی بیجمو که ارمنیا پیشداچوینا ادبیات آمده پیشداچوینا کلتور آمده پیشداچوینا او وی پارا ملت مدا گلک آلیکاری دانه حوالی می ارمنستانی بله ماموسته سال 1960 وقتی چومه یریوان دی او تشت هبو او بنگه هبو و 55 سال 1955 پیشیر رو ایدید روشدات و نوین دا تفگر که کرداچه بود وقتی تفگر که کرداچه بود سوویت دید تا که سیاست خود روشلات و نوین دا پیش دا بده گرکی گداری بده سر کردا حجا کردا و چا گداری بده سر حجا کردا جی زانو بو ارمنستان دا روشنبیریه که کرد چه بیه و دیسا خواستن او روشنبیری هشیار کن سال 1958 بو از مکتبی دا بوم گودن مریکی کردی مزن ده ارمنستانی گرکی حاضر بن وکی وی مروی رند ورکن و دمیجی گلک قانزان بو کرچنه کرد هنه تننه نه کین او نه رادیو هبو نه تلویزیون هبو نه روزنامه پاک هبون به درقه کرده دادتش دک نزا بو هجی بله مکتبی دا بوم گو ده چقا ملت هبو دهاتون کلک و ریدا واکی
او مری مزن گرکی گندی ما بگره ولی نیاری ها در باز بود چو باشه گوت واگی بارزانیه بله ملا مصطفى بارزاني اسا او كتنا بعمر ما و تماميا ملت ما ولات پاريزي گلگی پیش دا چو اسا هدی ام درکن میدانه و سالا دست شیستی یکی سالا شیستی یکی سن اساد ما یریوانه دا یریوانه دی روزنامه ریا تازه دخبتی ده واشندن او رادیوی دست به خبات خو کرده بو روزنامه ریا تازه از هاتم او سیکسا نویسکاری مه بون باشه آکادمی دا پارا کرزانی چه بون اسا گنده دا پرورده زمان کرمانجی هبو از بله هاتم زمیشی حالا مکتبی دا هنک هلبس ملبس دنویسی کرتچی روک دنویسی همین نویسارم مجی ارمنی بود چونکه دیگه دن تنه بکن و بو آشاندا او روزنامه نهی هبون چند روزنامه نهی دا مدنویسی او دکر باشه وقتی اساد ما اوی دا هاد ما یریوانه دا از وناچی از ناز دکرم از چون کردن نو او گوه کن نویسکاری اون نویسکاری و راشنبی دا چاقی حاجی جندی بو عرف شامو بو گلک بون اشی ناز کرم و دست به خواهی اوی کرد نویساری کرد سر تحتی من حالی که تشتی اکانومی بود حالی که جی اوی نویسکاری بود اصلا کردن geldik. نوی نویساری داوی ادبیاتی داوی زانبونه دا عبد من حتی نیسالا نود سوسیا ارمنستان دا نگه کیم زانینگه بود نگه کیم نوی بود سال 66 از کش کردم چا سکرتار بشان نویسکار یا ارمنستان باجا کردی Gelek başema muste. Yani ango em digarin ve ha bibêjin di dema Sovyetê da nivîsandina bi Kurdî kesên ji bo revşenbîrê me hêsantir bû. Em dikarin vê şîrovê bikin nirxandina we çi ye? Yani nivîsandina bi Kurdî dema Sovyetê da çawa bû gelo mamoste? Dijwar bû an hêsantir bû? چام گود نوی ورا سالا پنجا ده سالا سی ریا تازه روزنامه ریا تازه دست به وشان او کرد به تیوی لاتینی سالا سی وقت دست به وشان روزنامه ریا تازه بود او تنه بود خواندی تنه بود کسک تنه بود بویجی او رداکتوری برپرسیار روزنامه ریا تازه اولن ارمنی بود نویسکاری که ارمنیای مزن هراچه کوچار او سال دریج اوی رداکتوری کرد برپرسیاری کرد باشه پیوی را سال 34 جردوی او بو رداکتوری برپرسیاری ریا تازه اوی حتانی 37 کرد 37 دستگاه هستی الگزی بو دیرکتوری تئاتر کردی وقتی ریا Bele. تازه دادن باشه پنجا دیسا ریا تازه بگرن
ریا تازه بکرن ایجا وی چاقی ادی قادر کردا پر بود قادر کردا زب بود برپرسیار بود میلوی اسد burada میلوی اسد دخوتی شکل خودو دست گرتی وی بو باشه دونزده مره burada دخوتین عقید خودو بو امریکا سردار بو رادیوی داشتی همی فریکی اوسو بو میکایل راشید بو شرفی اشر بو وزیری اشر بو برپرسیار رادیوی پیشین جاسم جلیل بو باشه جاسم جلیل بود اوی هات نوشی زود بیرامده چه نبا دیه همویا بیش به که دوان سال ماموسته سپاس dikim bi rastî. Mamoste çi taybetmendî hebû ku edebiyata Kurdî ya tabiatmendî zanî çabûn me zimanê xwe gelek êrand hez dikir erê sanî bi wakê em herin rojname riyo teze em diçûne rojname riyo teze ciyê radyoyê kesî zimanekî dinê xeber nedida me gişka cî zimanê ermenî jî weke ermeniya zanibûn zimanê Rûsî jî zanibûn lê gişka zimanê kurmancî xeber da xeberdan xebat heta protokolê wane ew jî giş kurmancî hewlê me gelekî xebata xwe hez dikirin û temamiya ew xebata xwe girî dayê bûn qedrê rewşenbîrê me qedrê nivîskarê me qedrê zanyarê me nava civaka Kurda da gelekî mezin bû gişka qedrê wan zanin û ewana jî qedrê milletê xwe qedrê civata xwe qedrê ewa xwe zanin xastina her yekî ew bû wekî bên welatê xwe bevîn lê kesikê re hev nedat gerekî merî wan salam du merî sê merî re hev hat bên Kurdistanê vegerin yê dinê nikarin bihatana çunkî dora welatê Sovyetê Sûriyeke esa pola bû wekî kesî nikar wira derketa û biçe wira Wextê me zanî wextê me nemîna niha bû mîna niha dinêrê tu televîzyonê vedikî înternetê vedikî hezar tişt heye nivîskarekî Kurd hebû ne ku cemet hebû temiya walê da temiya dinyayê da nivîskarekî Kurd evê zanyarekî Kurd evekî îsa tinebû wekî ne helbest hebû ne kurteçîrek hebû ne kitêbek hebû heta salê heftê wandere paşê kitêba Cegerxûn hat gihîşte me da paşê kitêb mitêbê dinê hatin gihîşte me da îja Belê tabiatmendiyeke dinê jî hebû welatê Sovyetê da bona nivîsarê hinek tişt pere didane nivîskar evê sanî bû wekî ez niha çan e niha ez dikarim nivîsara xwe bime weşanxanekê weşanxane helde nivîsara me biweşîne lê belê wî çaxê hetanî welatê Sovyetê qerar nekira jûrê da Moskowê da qerar nekira kitêba yekî derkeve û çi qas derkeve kesikî nikare gerekî ew kitêb bi qerara welatê Sovyetê derkevita bi qewl û qanûnê welatê Sovyetê derketa û wextê derdiket jî hinek tişt didan alîkarî didane nivîskar alîkarî keke baş bû jî ne xerab bû îja ew alîkarî me nivîskarê Sovyetê ra Kurda ra yek Respublikan hebû hevî welatê wan hebû gelek tişt didane wan da gelek cî didane wan wana karibû roman derxistana wana karibû gelek tişt derxistana
لیوم تشتکی صدونه نه وکی هم ساله کتابه که ها قاسم بکار بیا تمام یا نویسکاری ما کتابه که ها درخستانه باش بود راسته اینجا مامۆستا. امجی ضعف بود امجی گجی نویسکار نه باش بود گجی نویسکاری گلکی سرکتی بود بله مامۆستا اینجا اوی اوان پرا هنکی حال ما خراب کرد بود چرا خراب کرد بود حوالی ما سردست این جوری وانا او کتاب خورا هل دادن او خورا هل دادن کتابی خود درد خطا یه دنی جی دمان اونا gelekî girêdayî bûn çimkî her sê girêdar bûm ez haş giştî hebûm kê çiqa kitê nivîsiye ça biye ça nenî bi dinê rêwakî ew kitêbê baş nayêne ew kirinê nayêne weşandinê kitêbê dinê têne weşandinê û gelek kitêbê me ye baş gelek nivîskarê me ye baş wakî gelek tişt nivîsîn ew ne hemasa endabûn çûn بله مامۆستا وای jî gotiya piştî demeke dirêj pirtûka cegerxwîn giya destê me pêşiya ku haja we hebe pirtûka we ya didiya ya bi navê kulîlkên ev azadiyê Bakur yani hatiye wergerandin Tirkî pişra haja we jê çêbiye yani tişta ew kitêba min e dida hinekî dereng derket hinekî navbera me min li weşanxana da hevekî gengeşî çêbû ya pêşiye şê şeşa derket ya dinê dest çûn da heftê şeşa derket heftê pênca îja derket kitêbeke rind bû gişka beger dikir xwandin ew dikirin من جی نظام بود وقت شش هفت سال چون دو مرا بود وکی wergerandine Tirkî اری ترکی درکتیه او ورگراندن ترکی کامل بوگای ورگراندن اره ترکی باشه کده دستم ده او کتاب هفت هشت سال باشه هفت هشت سال باشه کده دستم کتاب که باشه دنگ بدا او کتاب او هلبستا یا کردی ولایت سوویتی حولم بو که والد دا درد کرد بله باشه ماما بعد از وان هولو بوم و ناس دا به هم ناس کرد وقت درکتن به هم ناس کرد من زانی طبیعت مدنی برای تشک جه هبو حوالی ما نویسکاری ما هندی ریا تازه داده خواهدین و رادیوی داده خواهدین از اون جا نخواهدیم از جی گیده نخواهدیم ما چون هیجا بود او جی زانیاری بله ایجاد او قول و قانون او هبو یه سوویتی هبون جواد دبون یه کمونیستایی او ایجا او تشتی وانا دیگه گرگ گشت ریا تازه دا درکتا گرگ گشت به رادیوی کرمانجی باتانا داینه ایجا اوانا جی وارگر ارمان شد بون او است وارگر گلک تشتی خراب کرد او وارگر دستای وارگر حوالی ما از چه ببون که وانا دکاره بود او نویسار روسی اروپایی او ادبیات گشت گالگراندونا کرمانجی لی اونو شف رو بجود بون وان وارگر وان وارگر گلگی خرابی مرا کرد و راستی حوالی ما گلگی نقاش کردن گلک مامۆ تشته بود حوالی ما نویسکاری گلگی مزن بود گلگی ها بود نهاد کم نبیرم داد او نویسکار گشت چهارتین بر چای مرا در باز دون آب حاجی جندی بود عرب شبو بود امین عبدال بود اوی مزن علی عبدالرحمن بود میروی اسد بود
باشه نفشی دودا هاتن نفشی دودا میکایل رشید فریق یوسف گلک اونا کارا یا بو براستی ادبیات که گلکی مزن چه کرن او چه جی کرن بله چیزی کرم ادبیات مامۆستا ادبیات سو تمامی ادبیات کردار او ادبیات راستی جی بو حیمکی باش حیمکی رد بله بله یوچاقی مامۆستا یوچاقی اجی کتمن هوندا و gelekî baş kir mamoste ve gelekî rind kir. Em hêdî êdî tenê wextê xwe me me sê para hema bêje du par xelas kir. Ez اری dixwazim والا têkî bînim bîra bînerên me. Hevalên bîner dikarin şîroveyan da pirsên xwe ji me bipirsin û em bi hev re bibersivînin. Yani ez ragihînim mamoste boyîk heta ببورین jî mamoste از همه کی ساخلیام میجی باشتی بومن erê mamoste ez dixwazim vê jî ragihînim bînerên me mamoste hinekî nexweş bû lê got ez dixwazim dîsa derê me weşanê em spasiya xwe dubare dikin û derbasî be mamoste hûn her bijîn mamoste hêdî ez jî dixwazim çend pirsên dawiyê bikim û dawiyê jî ji xwe em ê pirsên bîneran ji wan bistînin em ê wan bipirsin wextê me jî hindik dimîne kîjan berhema we ji bo we herî giring e û çima mamoste gora min pirseke gelekî zehmet e yani we 35 berhem afirandine heta niha û çend yani tonetişî bi radektoriya we û alîkariya we pêkhatiye kîjan berhema we herî giring e û çima زانی مری نکاره بیشه کیجان برهم من از کیجان حز دکم مری وقتی زارو که مری همه ساینه Bere. کشبه کربه یه پیشیه بوبه یه دعویه بوبه گیجی مری رشیدنه Gelekî başa hûn mafdarim هذه mamoste. هذه بوجي من نویسینه از بیجم کیجان مراشیرنه سرگشگاجی خواهدی ما سرگشگاجی کهوگری ما سرگشگاجی هرسامه جارنا رابیه جارنا گریام ما جارنا زیریام Gelekî başa بابونه mamoste. خوره و از نزانم یام بیا وکی از پیشی دام چه دخواست از من تنه هلبست بنویسیم لی حالی و جواب کام حسابو که تشت هبون مریا نکار بو نه نویسی ها که نه نویسی ها و این دابو نبچونا بویش من هناك سری خو گلک تشت آرایی شاند رومان نویسین رومان در حرف عادتی ملت دا درقا دیرو کام دا گلک درقا او دبا مدا چه تشتی خراب هنه تشتی باش هنه شانو من شانو نویسی Erê dost şanoyê we hene mamoste. اری سنجو کچا خود دمیر داد ورا داد پیشی نوا ملت مدا بود نوا جواب کام دا قالن هبو شب رو هر رو دعوت دکرن دعوت دو پرد بو تشتی خراب چه دبون او دبون جا من او شانو نویسی شانو کرند بو شانو وقتی دو بو تیاترو علگزی یا تلویزی او کرن قالن ملن ها تلدانه دی گلک تشت او بو زانی نویسکار او وکی بکه نوا جواک خدا و او تشتی نوا جواک دا خراب هنه او هنه تشتی او هنه بکار به حل که بکار به آلی جواک خود بکه
بله ام کردی جواب که سونن کو نومد و گل پروبلم هنه گل پروبلمی جواکی هنه گل پروبلمی سیاسی هنه گل پروبلمی اولی هنه گل جداتی و اوم هیا چبکی دیلو کم دیلو که گل کی تفگر گل کی تفهمه اموالی ملت موینده هدن زیراندن بله زیراندن نکو تنی زورا ولی دولتی هدن زیراندن اساجی زورا عرف عادت هدن زورا زیراندن زورا جواکی هدن زیراندن زورا آقا بگدی و تشتی ایسا هدن زیراندن ایجا نویس کار مجی ایسان گرکی بکاره بن وان پروبلمی ما حل کنی هم گلکی پروبلم گلک نوام گلی مدا پروبلمی مزن هنه بویجی حتی نه نه پاکی یکی تیومه چه دوه نه پاکی اتفاقومه چه دوه نه پاکی هم کارن هر رو هرون بین و ام تمیجی ملتکی سا مزن ملتکی سا کبار بله مام ملتکی سا ده و هلوی بندست مویه هلوی نکاره من دستی بوی جاویدن هنک پرسگری که کنه و ملت ده بون پرس زواجیه پرس اولین پرس دیروکیه کور نو گلیمه ده هنه او وی اولیه او وی عادتیه و لیتشتی گلکی مازن جهنه که ملتی ما بیخو خوی دگه او کبایی ملت او حس کردن ملت بر به ملت بر به زانیایی بر به زمانی ما کد دنیای دهنده که زمانی ایسا که کاربن بن گرانیا داگر کریه دا قدخی دا بکاربن و به دورانا بین بگیجنن نخواده از گل زمان رانوسم زمان 5 سال 6 سال بری 3 سال بری یه نها دیدی که که هفت جار نه فهمنا کن لی زمان ما که 1000 سالی تشتی مهنه که 1000 سال بری هاتنه افراندن نها دیسه او زمان او زمان کیسا بده و رند و حتی نهاجی بن قدقی دانه بله مام مسته انسان هم نویسکار گرکی مل او کره وی جواکی به کار به او چندایی وی جواکی باری وی جواکی بده پشت خدا پیش داره از دو صابو من نظام به دفعه کار بیا تشتکی بکن کار بیا تشتکی بکن و گلک تشکرنه مام مسته و گلک تشکرنه و هیوی دارم هونی هیجی بکن مام مسته هند خازن به برهمه خو کیجام بیامه آن کیجام بیامان بدن خونرین خو نه پرسا لابه مزن نه و کن بکار بن اما کی بیشن امی ویتشتی بکن تشتنه و کی گرکی واده لازمه لی پرسا هر مزنه و کن بکار بن زمان خو خواهی کن پرسا زمان نه بیا پرسا پیشیه ده گرکی هر کس درق اوی دا بفکره و سابقه که نفشی پی مراتین وی زمان کار بن خواهی کن هگه دولت تنه دستلاتداری تنه اوی دورامه مینا گرا جویانه ناهل نم زمان خبر ده که هم سابقه که وی مافی زمان وانو بستینه زوری جی مامه گره که وانو بستینه چونکه اگه پرورده به زمان تنه به او اجاق زمان تنه به پیشدا چوینا زمان او زار هر پرورده زمانه گیدنه وقتی تا زمانه گیدنه خبر داد تا زمانه خود بیرا کرده سانه تا ملتی خود هر تشتی خون دا کرد یا پیشی زمانه
یاد داشتید ام دوره کسا داد جیم که آزادی ولات ما بیا مخابر پرسا سرکه و از بارم زودره که امی کاره بن نوه خوشی نوه ولات دا بنویسم بله مامۆستا نها ez şîroveyan jî dinêrim bînerê me jî çi pirspirsîne û pirseke wiha mamoste hûn edebiyata Kurdî ya dawî çawa dinirxînin û cîvanên ku dixwazin li ser edebiyata Kurdî bixebitin hûn çi şîretan li wan dikin از ها دلمه رخف دا من پیشی جی گوت از کد دست بگیریه زعتا کویلو اماتنه اما بار که مکتب خلاص کریه حتی نها مکتب 5-8 خلاص کریه نها هوا سال در بزمونه اف سال راست دیلو که دا تشتکی بچوکه تشتکی 5-6 سال 7 سال دیلو که دا تشتک نینه لی پیشداچونه که گلکی مسنه وقتی من دا نویسکاره که پاکت نبو نکو او ولات سوویتی تامیو دنیای دا تامیو کردستانی دا ام هاش تشتکی تنبون نویسکار تنبون او کتبه که کردی تنبون و درقا کلاسیکی خویا بزن دا درقا احمد خانی و یدن دا فقید ایرو یدن ما گلک تشت نظام بو هنک تشتنی بختی ملی دا بو که کردزان روحلاتزان روسا هاتو بون کردستانی و او نویسار درخسته بون بر نویسار اونا احمد خانی و مال جزیری و فقید ایرو داستان می کلاسیک به اونا نوست کرد اینجا نه وقتی تو کامپیوتری ودکی اینترنتی ودکی چه خوزی هیه هر تش هیه هر تش بر دست میه چه دخوازم دخوازم او نفشی که ایلو ادبیات و مجون دوه وان را گلک تشت حسابیه راحت بیه بر دستی اون گلک تشت هیه تشتکی چاتم بیا گرکی نویسکار نه تشتکی نو به هفتینه یا نه هفتینه یا انجی تشتکی نو به هفتینه یا انجی تشتکی اصابه کوکیری پیشداچوینا گلی بی که نوه گلی خون نوه دنیای دا پیش دا ببه مثلا که هر نویسکاره کی هر زانیاره کی هر دیروگزانه کی هر زمانزانه که دنیای دا پیش دادن که نوع ملت خود نوع گل خود مزم بکن و گلگی مزم به او از بار اف گاوی وان سالا دا آویتن از حمد خود دویجم نوع گلی کرد گلگی مزنن گلگی سا که تمی بن قدخی دا بیا بن حبس و زندان دا بیا بن شهر و دعوا دا بیا نوی هر جهات یا قدخه کرن خونا خوریتیه لی نکار بی حالا حتی نهایی بگیجه تشتکی دا وی را اف پیش دا چوینه که حتی نه بونه گلگی تشتکی مزنه و گلگ پیش دا چوینه هنه از بخارم وی پیش دا چوینه هم مزنه به بله پرسeke din mamoste we helbesta we ya bi navê ez kilameke melûlim we bi çi hezrê û bi çi hîsê nivîsiye bi rastî gelekî jê hez dikim mamoste niha we jî bibêjim vê tiştê زانی her helbesi yok dedi nüvisarış amr dedi nüvisarı amri me ya amri me çane ço hotne ço bune
عمرك عشق و شابونی بیا عمر مجید عمر خریبی بیا هم نکاربونه ولات خدا بجین حضرت ولات از حق سال جیان از هلای پاکی 4 روزا نچیم ولات خدا پاکی ولات خوش نگریم خب مامۆستا تم ولات خریب ام ارمنستانی دا بون مدگو 200 سالی کالبابی ما ارمنستانی دا جیا بون مدگو ارمنستان دی بیا ولات ما خوشه باشه ام هر را باش بون وادک جهات گوتن بون خریبن ام درکتن ناش جی کی دننه سبی جامی کبن تنی ولات جی مدین evci em nizandı seryama gelek tiştene hin dîrokan ve ya gelekî tev heve hin durama giş gurin hin jî gazê xwedê wê tiştekî çêbe مامۆستا niha li Ermenistanê rewşa Kurda û çand û ziman ve çawa ye xebat berdewam in yan qet xebat hene hûn çawa dinirxînin Nav spey salê nodî ra rastî jî wira hinek tiştî ew bûn hinek tişt çêbûn helbet em wan tişta ra qaîl nebûn Devleta Sovyetê hilşiya Devleta Sovyetê wextê hebû ew miletê weke me ra miletekê mijimoriyê ku welatê din da dişîtin gelekî baş bû çunkî ew me mafê me hebû mafê me dihata haykirinê kesî kar bû bigota haye hûn hane welatê Sovyetê xirab bû her tişt serserê me gişka da hilşiya Îsa bû wekî problem çêbûn ew çêbûn me bixwasta nexwasta gerekî wira derketin em derketin reşa bîca me hînvê hilşiya ew ê mezin emrê xwe kiribûn çûn yê peyra jî em jî derketin yek gölê da çû yek göl da çû êde miletê me jî ne dewleta wî heye ne tiştekî heye lê bivexwayî yê ku miletê wan hebûn navê wan hebûn çûne çav miletê xwe em jî çûme Qazaxistanê weke 2-3 sala Qazaxistanê man wira jî Qazaxistanê Kurd hene wira jî hinek xebat mebat me kir wira baş bû paşê me dît wira jî Haqa Ermîne ez devê hatma Ewropayê Ewropa jî çetnayî zaf in Ewropayê geleka tirê Ewropa xweş e lê Ewropa çetnayî zaf in heta tu ciyê xwe dikî heta lê xebat dikî heta pirsa ziman e pirsa hînbûnê ye pirsa ew ye Îsa heta îro merî nizane merî ku de here çav be wê çav be Halê miletê me wê çav be lê ez zanim wê baş be teqez mamoste pirseke din mamoste gelo sedem çi bû tekîliya nivîskarên edebiyata Sovyetê û ya Bakur çê nebû li gorî mamoste yani li gorî we ji bo we edebiyatê kîjan nav guncane edebiyata Sovyetê an Kavkazê gotiye hevalekî û gotiye spas ji bo keda we Zaraz me em edebiyata Sovyetê zanî ew çi tişt wextê edebiyata wextê Sovyetê bûn ji wî çaxî weke 30 salî derbas bûye 30 sal hine hevalê me ne ew ê wekî wî çaxî da berdewam kirin yek Ewropa yek Avustralyayê bû yek nizamkî derê yek nizamkî wala hinek tişt
چی کرد نویسی نو کرد لی پی راز بیشم که تشتکی مزن چی بیه حتی نه تشتکی سوی بر بچاف چی نبیه لی از گمان وی خودکار زابونه gelek dışında hodine gelek denevisen gelek de Afrika'nın zanyore meçhebune ve bir hada gelek dışta mezane çebin ve elci çay خود çay نویسکاره کی باکور حساب دکم çünkü حیمی ما باکوریه که هم سرحدینه و هم سرحدی بله چون اوی دا زمان ما خیصتی ما gelek tiştiye ki rosta no tişti xarajî çêbûne tiştê ew çêbûne ku kol bavê me reviyane çûne derketine Kavkasyayên zaçûne derketine ku da lê ez çemberêkê barim ku her tiştê rast be her tiştê eger gel bigije zanyariya netewetiyê netewî merîn bi netewî bifikire wê hêdî rast be gelek zanyarî baş her tiştî rast dike ezdîbûn ji bilî kurtbûnê di jiyana we ya Sovyetê da zehmetî derxist mamoste derxist pêşiya we eger bi erê ve zehmetiyê çawa bûn zehmetiyên çawa bûn Welatê Sovyetê da zanî welatê Sovyetê zahmetî hebûn ne tune bûn zahmetî aborî hebûn zahmetî civakî hebûn yê de milletê mezin ku Respublikan hebûn her yek mîna dewletekî bû zimanê wan û zanyariya wan dîroka wan înstîtûta wan unîversîtetê wan akademiyayê wan her tiştî wan hebû yê gişka jî rastî jî welatê Sovyetê bûbû mînanê tiştekî ecêb gişka her tişt hebû lê yê mîna me biçûk ew jî tiştê wan hebû ew jî biçûk bûn zaf biçûk bûn ya tu nav milletekî dinê da bîjî ew millet jî wakî hevekî te bigihîşe ser hev da ew jî hebû îsa emrekî xweş bû welatê Sovyetê da ne xirab bû welatê Sovyetê xirab bû paşê em ketine yolî yolî milletê ku dibin îsa çêbûbû ku Ermenistanê da ez wextê Ermenistanê bûm Rûs jî diman Ukrayn jî diman her millet dihatin xebata wêra bû dihate wêra da ji mala dadanî hîn ew dibû îca wextê Sovyet xirab bû ew milletê Rûs welatê hebû çû dîsa welatê xwe dîsa xebata xwe dîsa ewa xwe berdewam kir ya me Kurda tiştekî me tune bû Kurdê me Musulman jî rawin çûne welatê Musulmanan dîsa hevekî cîwan çêbû ya êziya mala wan xirab bû yek vira yek wira yek wira yek wira yek xapandin yek ew kirin heta niha jî tiştekî îsa pakî ew ku bêjim civaka wan tomî ser hev ke heta niha jî aqa çê nebiye zimana me welatê me bû ew jî welatê me jî destê xelkê da bû ew hûna jî nikaribûn alî me bikin çivê belê mamoste pirsa dawî ew jî hevalekî pirsiye gelek berhemên Sovyetê yên Kurdî hene her wiha qeydên radyoya Êrîvanê nûsxeyên Riya Teze lê heta niha di înstîtûyekî yan jî mûzeyekê de hemû bi hev re heta niha nehatine berhevkirin gelo ji bo vê xebatek heye ji ber ku ev ji bo rabûrdiya Kurdî gelek mühim e rastî jî
gelek beremi hevoli me hala ne hodne berem kin de disa von sole oxri da gelek tişt hatiye kirin gelek beremi on dine Washington temi mara telefon dikin hevoli me ew zoningey Bakur hene on zoningey da heval lekolin gelek lekolin adıkın ser berhemin nüviskari Kurdê Sovyetê. Mara telefon dikin berhemê wan dixwazin dereqa wan da zanyariyê dixwazin ew dixwazin çiqa destêm tê ez karim ew bikim bikeme tergiliye da wisa jî hinek hevalê me dinê rave wan tekinca datînin û gelek berhem jî derketine gelek berhem dî hatine weşandin bi harfê latînî hatine weşandin çimkî kerîlî ne wan walgeranine latînî û hatine weşandin gelek tiştî hatiye kirin wê gelek tiştî pê kirin rastî min jî hevek tişt alî da çanda Kurdê Sovyetê ew kitêb nizam ketiye destî we neketiye destî we çanda Kurdê Sovyetê Belê mamoste gel min heye. dereqa her nivîskarê me de çiqa bikaribiye min hikine tişt dereqa wan da nivîsiye dem giş kevra nas bûn Gelekî baş e mamoste. Em wek Kurdîxane Akademî û wek nifşên ku berî edebiyata Kurdî diçin û dixebitin. Spasguzarin ya rastî. Weşaneke gelekî baş bû. Em bi kêfxweşî em gelekî bi kêfxweşin niha dubare spas dikin. Bimînin di nav kêf û xweşiyê da û dawiyê hûn tiştekî bixwazin bibêjin ragihînin bînerên me. ez jî gelekî kêfxweşim rastî hevekî bêkêf bû lê bira da kêfxweşiya min jî hat miletê xwe hez kirin gelê xwe hez kirin çiqa jî gelê te halekî çetin dabe merî gerekî gelê xwe welatê xwe zimanê xwe erf adetê xwe pêşî roja gelê xwe heske û wê pêşî rojê de here zimanê me zimanê me zimanê me bîra nekin zimanê me bîra nekin ziman rayê gelê me ye Gelek spas mamosteyê hêja îro ez jî gelekî spas dikim ez jî gelekî kêfxweşim ku îro hûn jî hatine mêvanê min ez erê jî mêvanê me hêz gelek spas mamoste ve xandina me qebûl kir û bînerên me re jî spas dikin. Dubare spas dikin û bimînin di nav kêf û xweşiyê da em ê wek Kurdîxane li benda me bin weşanê me zindî temaşe bikin bişopînin haş xwe bin mamoste şeva bimîne xweş bimînin di nav kêf û xweşiyê da şev baş. serçava şeva we jî mîne xweş Sağ ol mamoste. xweş serçava Sağ ol mamoste şev baş bi xatirê we. serçava